Hi guys! Assalamualaikum kanyukatan mga kalasan mga dayang. So biyaon, aw na ko i-share kaniyo mga comment ha video ko. Malungay ni nisunginang ko video kaso waya ko time, so always busy. Basang ko kanin mga bad comment, mga good comment, mga nakakakilig na comment. Basang ko kaniyo tukatan. Ay nakita no magpaluway, basang ko kaniyo biyaon in mga comment ha video ko sin kalangan ko tawso. Kaya let's go. Welcome to Indushay channel. Dia tag naantakan pare sa Hadi Arellano. Kiugdan ako sing kalangan ini inda kaya tumtuman ko in mga 5 tahun. Sali da kita raya. Sali da kita lawong. Next. Faisal Alano Jumlatar. Wow, nice song. Thank you Faisal. Merlin Ilahan, lingkat sin voice mo, biya dasin lingkat niya. Ay, sana all. Wow! Sana ganito na lang ako lagi. What? Magsuko Merlin Ilahan. Shout out kay Murayan. From Haji Nor Jalaidi. Idolan inda shy. Hamidan Dalaya, kyudan ako lawong. Ano isa, kyudan ka, masakit. Sandali asasan, biyanin maglasa. Di kau kasakitan bang way lasa. Diwaw! Next, Ivan Arellano. Insakit sin kalangan ini. Aduh, taod nasaktan, taod kasakitan. Next, Bas Jumdana Asadi. Malingkat yung kalangan mo yan, idol. Magsukol kay mo katuan. Paula na relate isa ba ko yung kalangan. Ando isa magsukol dayang ayaw na magkuan, ayaw na magtangis-tangis doon. Oh, nagtangis pa siya, iba ni sticker niya. Di kakitaan. Nagtangis siya, nasaktan sobra. Sali da kami. Diwaw! Lahat sasabay. Carmelita Samano, mabaya ako kalangan mo inda shy. Mabaya ka kalangan ko. Magsukol. Next, Jeffy Omuin. Wow, congrats classmate. Wow, classmate. Shout out kay Murayang. Magsukol. Next, Marcelino Bin Melesio. Basa subsong bukon tawsog kita amanin birth certificate mo bangkaw tawsog fake cow or trip tawsog. Hello, grabe tud ka Marcelino. Nasaktan ako lawon. Fake cow or trip tawsog. Bukon day sa bako fake, bukon day sa bako original. Kasi inbunal niya. Buon, di ako mabunto magtawsog kasi bukon ako tawsog. Half ako, half filter, half bukon. Bukon ako fake lawong. Bukon ako fake tawsog, bukon ako fake yakan. Inbunar niya, half to dako, half tawsog, half yakan. Ini na ako yakan, inama ko tawsog. So, bukon yung pagbisara na mo alombay mga tawsog. Yakan na kami. Bukon day sab tawsog. Bukon day sab English. Kasi, alombay ako rin mengat mag-English. Oh my God! Wow! Lahat sasabay. Mabaya ka mo example? Okay. And so,
lahat sasabay. Bunar niya guys. Half ako tausog, half yakan. Inina ko yakan. In ama ko pure tausog inama ko. Pero yakan kami magbisara lombay. Bukon kami mag tausog. Bukon kami mag Tagalog. Kasi yakan to dako. Okay, magsukon Marcelino bisang biatin comment mo. So, biaon kay nga tamo na bukon ako fake. Kung ako fake biasin fake mo. Batang pasaway. Lahat sasabay. Okay, next. Alicia Valentin. Saktan kita bang biyanin da siya'y. Ngulaw. Sari na, bukon da isa mo. Duara kita. Aun pa mas labi ka to da. Okay, next. Tago makapasir. Lingkatin boys mo katumtuman kwintunan ko. Aw ka. Panak ko sa bakon katumtuman mo. Akala ko'y wala ng pag-asa, ang puso na nag-iisa. Andoy sa may tatago ano na yung tunang mo ay nakamasusarayang. Yari pa sila. Okay, next. Tito Inok. Lingkat boses mo inda siya ay magsukol ang mga sanglit mo rayan. Okay, next. Live BU. Boletan niya siapa nama kamu kawan. Hai kawan. Okay, ini saya Indah Syai. Kalau boleh jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Terima kasih kawan. Okay, next. Pari Sahadi Arellano. Sana Miss M masuratan tarakau before Mama Id in kita hadunya. Sabab aun baita sin sila bang hisiu kuno inlas mabana sin babae amuray sabiad din mabana niya hajanna. Bang sila hajanna karwa. Allah wa lam nabya diin na bang inambuk deng kanila buko na janna. Ay. Ay ko kehatian. Magsukol pare Sahadi Arellano. May teto mataw dyan na biya. Anakon kun nga ni dyan na. Next, abangers mo to. Request ma'am, sana kalangon mo in compose ko one time. Special request please, update mo ko, send me message. So, bang yan nagdurungog ka ko, visit mo lang in channel ko, YouTube channel ko, Indah Syai, dito ka mag-comment para ma-update takaw. Pasal di matawad magkuhan ka ko. Pwede rasab ka mag-PM ka ko, page ko, Indah Syai Official. So, thank you. Next, wow, Masya Allah, lingkat sin boys. From Naima Sultan Alim. So, magsukol Naima. Okay, next. From Yara Ambuting Majali. Nice song and voice, Masya Allah. Magsukol dayang. Okay, next. Muhammad Nash Abdul Munap. Malingkati sa bintingog mo yan, Ninda. Magsukol tuan kay mo. Okay, next. Apam Eggas. Masih mailap kalangan lo. Kwe dumailap mga lang lo. Sana all. Magsukula pam Eggas. Okay, next. Anwar Mustamid. Idol ko yung kanta mo, friend. Nandito kami sa Malaysia ngayon. Hi! Magsukulaw. Okay, next. Marjuki Haji Jamari. Aun pa maray kalangan niya. Aun para yang YouTube channel ko mataw dito dito katanin mga kalangan ko. So yarin YouTube channel ko. Indah Syai. Magsukol. Ayun ni man kalupay mag-subscribe sa YouTube channel ko. Okay, next. Abu Sember Mahali. Wow, grabe lasa in kalangan yan. And favorite ko padunguhon pagkatumtuman ko yung nakaraan. I'm the one of your followers. Magsukol kay mo. Sali kami ba nanti ko? Favorite niya rin sabihin kalangan ni in kalangan ko yun. Di ba, auntie? Malay mo ito nang ko ex-guru. Oh my God! Wow! Balay niya ako no, nag-comment. Nakaraan dahil sa Wow! Nung sinanti ko malay niya ako nun, mang in-ex niya. Kari din naka-comment. Okay, next. Nadia Sharif. Suaramu bagus, baru saya dengar. Terima kasih kawan. atas
Okay, next. Nads Ahmad. Biyun ko na ba yung tingog mo yan? Ha? Biyun mo na yung tingog ko? How many comments you have? Biyun niya na ko na yung tingog ko. Di wow. Diwaw! Wow. Sana all. Magsukulawang bisan biyayin yung tingog ko. Ang pati sa mamibang idakang ko. Bangad jay kadakang yung tingog. Bisan na biyayin yung tingog ko. Idakang ko ta katan. Para maging dayaan na kwantya. Magsukul na Sakmat. Okay, next. Kimar Jaafar Maruji. Wow, sikat na ka siya. Oh my God! Wow! Ha? Sikat na ko na kanti. Way pa baysab. Kay mo lang ako sikat. Way pa kita rin artista, kaya di pa kita sikat. Okay, next. Pia Kalimbaba. Alam mo ba yan sa kanta na yan, nakakamis? Sobra. Nakakamis. Namiss mo yung mga taong nangako, Napupod. pero sa iba tinupad. Puso ko iyong sinukatan, nangako ka, sa iba mo lang tinupad. Okay, next. Marcelina Bin Najir. Wow, beautiful girls. Wow, thank you so much. Thank you for watching. Okay, next. Albener Milahad. Malingkat tingog mo inda siya. Yan, mahumpot da kuman. Thumbs up ako sa kanya. Magsukol. Okay, next. Pusong Masaya, Pusong Masaya. Wow, nice song. Watching from Qatar. Hi! Magsukol inda kay mo. Inda lingkatan. So, bisan biad tumamaid na ako kanukatan, magsukol ha mga nag-comment ka ko malingkat maraya iwan bukon. Salam doa kanukatan, magsukol. Bisan biad ha mga basher ko, especially ha mga basher ko doon. Magsukol. So, ayan yung man kalupahi mag-subscribe ha YouTube ko. Inda siya. Paalam.